Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapri. Baik, hari ni kita ada sebiji Myvi lama ni. So hari ni dia datang, dia nak pasang sekali lah oil cooler, tukar dia punya radiator hose, Semco, pasang horn, lepas tu filter gearbox semualah, alang-alang sekali jalan. So yang ni Myvi tahun 2010, EZI facelift. Alright, sekarang jom kita start. Jadi kita akan buka dia punya bumper dia dulu, untuk pasang horn dan juga oil cooler. Okay, sekarang kita buka punya water pump dia. Pump dia situ. Jadi yang asal dia pakai icing, ada hubung gam pula, pisang lah. Dia gasket dia tak payah hubung gam ni. Right, so kita akan masuk yang baru lah. Jadi kita dah cuci semua, bersih, pastikan tak ada menggerutu ataupun berlekuk lah, sebab dia pakai gasket. Lepas tu dah kita masuk gasket baru dan juga water pump baru. Jadi kita buat bracket sekali lah untuk oil cooler, sebab next time dia nak pasang kipas. Sebab tu oil cooler tu kita letak dekat luar lah. Jadi water pump pakai original lah, alang-alang kan, original PTKK. Dia puli dia kusam. Ada tengok puli berkilat tu, itu cat ayam. Tu gasket dia, gasket besi. Alright, jom kita pasang. Ok guys, dia punya water pump pun kita dah siap pasang, oil cooler pun kita dah gantung, kemas guys. Lepas tu kita pasang horn sekali, horn pia. Ada berapa atas horn ni? 600 200 lebih. Terkejut ke? Dari 500 600 Hz, dalam 200 lebih lah, beli Shopee. Lepas tu wiring dia kita dah siap buat, grounding tab sini. Satu wire positif tu kita pergi dekat relay lah, dia lalu dalam ni dengan sini. Ok, sebelah dia. Lepas tu relay dia dekat sini, fuse kat sini. Ok, bunyi memang padu guys, memang padu. Lepas tu dia punya filter gearbox pun kita buka bawah lah, alang-alang. Servis sekali lah, minyak hitam dengan minyak gearbox. Ok, sekali jalan kita tukar dia punya lower arm. So yang ni yang lama, yang ni yang baru. Kita dah berusaha ni, elok tukar lah bahan-bahan bawah semua kan. Ok, so dia pakai bar bawah tu, kita terpaksa cabut bar tu dulu, lepas tu baru boleh buat keluar dia punya skru ni. Alright, ok guys, so lower arm kita dah ikat sekali lah. Sebelum nak ikat tu kita kena jack dulu, baru ikat. Belah sini dah clear, sebelah sini pun dah cun lower arm baru guys. Alright, so boleh semua dah masuk dan kita akan masuk tayar. Ok, alright, so hose dia pun kita dah tukar baru lah, pakai Semco Blue. Lepas tu dia punya oil cooler pun kita dah buat sambungan. Ok, wiring semua dah cun, dah susun kemas. Sini dan sini. Lepas tu kita tuang minyak hitam dia, pakai 4 kilo guys, 1040 4 kilo. Jadi satu hari juga ni, lower arm, water pump, radiator hose, wiring horn, oil cooler, filter gearbox, minyak enjin, satu hari guys. Okay, alhamdulillah komplit, kereta dah siap. Satu hari punya kerja, buat macam-macam. Ok, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapri channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye.